To neće biti brzo gotovo, jer je u fazi projekta, a ono što je planirano za ovu godinu je groblje kućnih ljubimaca na Bežanijskoj kosi. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je početkom 2017. dok je bio na funkciji gradskog menadžera da je planirano da te godine Beograd dobije groblje kućnih ljubimaca. Ipak, od toga nije bilo ništa, a ovih dana on je najavio da će glavni grad konačno prvi put u svojoj istoriji dobiti groblje kućnih ljubimaca, navodeći da se to može očekivati sredinom 2021. godine. Beograd je izdvojio oko 168 miliona dinara, odnosno skoro 1,5 miliona evra za izgradnju kompleksa koji će imati hektar i po, administrativnu zgradu od 300 kvadrata, parking sa 20 mesta, krematorijum, različita mesta za sahranjivanje kućnih ljubimaca i to će, kako i dolikuje, biti pravo mesto za sahranjivanje kućnih ljubimaca, kazao je Vesić. Budući da je rok za izgradnju groblja kućnih ljubimaca pomeren na 2021. godinu, obećanje Gorana Vesića ocenjujemo kao neispunjeno. Proces privatizacije u Srbiji biće završen do kraja mandata ove vlade. Mandat ove vlade istekao je 3. juna, a u postupku privatizacije ostala su još 73 preduzeća. Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović početkom godine je objasnio da iako je ostalo nešto više od 70 preduzeća za privatizaciju, njih oko 30 ne mogu da budu predmet oglašavanja i privatizacije zbog imovinsko-pravnih, sudskih ili nekih drugih problema. Inače, kako je navedeno na sajtu ministarstva, suština novog zakona o privatizaciji je da se predloženi modeli, metode i mere primenjuju samo kod preduzeća sa održivim poslovanjem. Za preduzeća koji su procenjena kao neodrživa, predviđeno je da se može podneti predlog za stečaj, čime bi se status ovih društava rešio u najkraćem roku. Dakle, iako je u novembru 2016. izjavio da očekuje da će proces privatizacije u Srbiji biti završen do kraja mandata ove vlade, a da to do danas nije učinjeno, obećanje ministra privrede ocenjujemo kao neispunjeno. Izjava ljubavi. Žao mi je što Aleksandar Vučić ovaj teret najčešće mora da nosi sam. Ne zato što ne postoje ljudi u Srbiji koji bi mu pomogli, već zato što su mu istorijske okolnosti i priroda posla koji obavlja donele u amanet da nosi ovaj krst i da mora da bude taj koji će trpeti udarce i vetrove sa svih strana, dok se bori da Srbija bude suverena i samostalna. Zbog toga mi se čini da je Aleksandar Vučić najusamljeniji čovek u zemlji koji se nosi sa ogromnim teretom.